Why Genu Vlogs always say never give up? To explore a new waterfall is not that so easy. Kijo ki akam kali ko ane inglong alok phuponang ji. Ponta alang give up e. Alang kachi padukpen more than 27 waterfall and explore kuri alo. Alang ahem a read mesen lahai klim kli cho. Ponta mi thang charge up thengnan ji. Lapen kabyangong kapachi thang ji phansi kiklem. Why Genu Vlogs became successful YouTuber? Athela ki give up in the journey. He proved himself that ajat akam leklem sta aledo. So he chose to become a YouTuber and also he advised everyone never give up. Nangjong si YouTuber vlogging kiklem chunbom na success bom na pute let's all say together thank you Genu Vlog. Nasi nangtum na po ita comments along pe. Even nili mithang mata Genu Vlogs never give up purang ithangya journey sin down no anta YouTube claim bom. Genu Vlogs pina job pinang unsuccessful YouTuber kachiman tum sa bedolo. So I have brought to you one young and energetic YouTuber, SK TV channel. So hello SK TV. Hello, Abang good life. Pardon Pade. Okay, SK TV nang kosok melo YouTuber kachiman. Ni YouTuber kachiman apang kadi interesting or apang ke katika hadi video lang itum kar yang video non mati kumane ke vlogging lem ko lahi bang pun pen language ko kahai Genu Vlogs apan tadi ni kontek lo anpa bang ke bukan ke apan tadi ni message pen lo kusong si YouTube lo video pi masih laku ini tamat akan donglo lama sih ini kita ke YouTube lo maku sih video misalnya konten lo lama sih non deh nangan dengan kadolo lama sih kusong penenang support lo lain lo masih tiklan kita munda ini ngalong ko. Okay, thank you. Na panel pa next question dalang YouTuber kachiman ben kusong lo alay kilong. Ahok mo YouTube yan ali chilong ate chilong ate kan ye ini hang kon mate ini hang ate YouTube channel lo masih Google AdSense lo masih paisa je kabong lo lagi 100% lagi hang chilong be ladan si ningalong ko ladan ke ini Wow, churo lang na panel pa next last question dalang YouTube ki claim penang pan ningarong nang pima. lasun lo man hadi YouTube lo claim ini ni ako malang lang ke ni starting isida ka video ko abis nang to ladan ke ni araw Ke SK TV churo lo nam phan la sonang ki than pod la pen nil channel subscribe do ans make kado ka belang channel se me humri thala pen subscribe itha. Lasi Genu Vlogs ani wang never give up punang ki pula ke itum phan nang ke advice aki minang ke than lo. Lasi let's talk about failure and success. Ili ka bidung ke kachpaning ding thek banga vedet. Men plan finanji lapen men success finanji piasi kar idorong. Nang ki thek akam YouTube ki claim na me kiching ako ke chunche det hai. Bon na me claim intori non claim pon bom noi. Never give up until and unless it's success. Kiching ako ke interest people chunche rekte iribup lahlo ili kar bidung ke thek ke. Even Genu Vlogs alang ta me kiching ako ke hoptai si video upload at me 20 views 30 views bela an vet ki bang. Ponta alang li struggle sacrifice la pen give up at their journey non ki alang li successful YouTubers te me chiman alo lasi nangli phans me lahlo never give up rang ki puvela theke lasi nangli la pen ni me ki claim into non lo chardi dumbom nang mate claim bom na alate ilitus me successful pen chun vegji lasi la so video YouTuber ki claim do man ka do ka me Genu Vlogs fan chulo sinang thank you Genu Vlogs.